Kakasi Students Union East Jaintia Hills District kala IT dekat Dorcas hak Director General of Police DGP ke jela ke Kong Ida Shisha Nongrang dekat Bapak Wengno ia ke Kerdop Cekit Jongki Sipai BSF Hajing King Sona Perdi East Jaintia Hill District. Hajing Kren berkelar Thai Kubor General Secretary ke KSU East Jaintia Hills Samla KSU Cheng Laong pa ke Jingdon Jongki Sipai BSF Hasilinter ke Surok Ba NH Benriu kalong ke BI namar ba ke jingtmu kalong ba ke Sipai BSF kide banyada ya upur usam barban khangla dia ke jingwan rong kertep jongki mender na keri Bangladesh India. KSU East Jaintia Hills District memang ni po Shillong Press Club membentang manai kejingkan kejing dia batka jingyok bani kendu jongi bat madam ai orang ni beri DCP pertama jangka jelas ni mengenai yo kendu kejing dia batka isu jong di biasa orang tu po Shillong Sonapati bat hang tu Shillong Donau Bulu hakaput jangka Shillong Kasara kebab apa East Jaintia District kajing kendu kejing kalong ba kajing dewa kedai ba ke sarkar kahapan perkendaraan ai kita ki bisa ki barang kita apa Shillong Sonapati ketu kalar ke ba leksha lijri lahalin huroi ingria banang ta tu ka wega kita bisa ke barang tua National Highway 6 ya po Shillong Donau School agak Shillong Donau Bulu hakaput bat ke Shillong Tasra te swabin ai jingsan seprang net ko apa itu kai bal accident pi ka jingre ba itu ki BSF nadu kini kisnam ki balai la san terusnya mentah banagalam jong ka Shillong Sonapati lamar ke KSU ngil dapat naik jingtho la pun sen Chau SP jong ka District East Jaintia Hills Chau Deputy Commissioner jong ka District Jongi ngili oro bani kendo wat chatu ui ba Preston Tersong menteri berdaya pek ketnap kampo ini jong ka celah dia balai galang jongi kum ka seng iwan bani kendo saya DGP jongi kalong ba imat kini ki dokumen sina ki jingtho bijintar ki banyak submit cha ki tanat baper cha SP office cha DC bat kungkang tertel kumbang itu imat kini kimurlong te kai ba pelong ini bangin sim ni kan senjam bandawa banbe itu ki besat kosong tu kalau kumba POI hakini ki banai ki baradap hakini ki senam ki baradap lama ki rat patai kobor social media ka jingle tomat jong gitu ki biasa ki pasong tu kalau ka ba syaprat ya ki pradok pertam jong ni bayat nanti nak tu ke cakap